Hürmetli tыңлаучыларым, бүгін мен Татарстанның Питреш районы Богородск ауылында. Мұнда зур тантана, мәчет манарасына ой қою болашақ. Менің исемім Нұршат. Мен шушы түзетілген мәчеттен имам хатибы болып тұрам. Бұл біздің мәчетіміз атауы Сәфәр deyip, çünkü елік мұнда Сәфәр исемлі татар ауылы болған. Қазан ел болғаннан соң Иван Грозный білен мұнда татарлар инде сүрілген. Һәм менә яңадан монда татарлар инде яши башлагач, татар халкы инде артып киткәннән соң шушы авылда теге халык инде мәчет кирәк дигән фикергә килде. Һәм менә 2012 елда бу мәчет төзүсе безнең башланды, аңа фундаменты салынды. 13 елда инде стеналары күтәрелеп астына керде. Һәм менә узган кышны декабрь аенда безнең инде яңадан җанланып китте шу төзелеш. Һәм инде без ниятебез Аллаһ насыйп итсә 8 июльгә Гарафа көненә гаит алдына шу мәчетне ачырга дип. Менә бәйрәмгә килгән кунакларны күрәм. Хәзрәтләр, ассаламу алейкум. Ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Изге Рамазан шәриф айының ахыргы санаулы көннәре калды бу елның. Һәм менә шушы җирлектә Богородский җирлегендә альхамдулилла шушы матур көннәргә мәчет манарасына ярым ай кую тантанасына җыелыштык. Аллаһ Таала бәрәкәтен бирсен Раббим. Питреш районына менә шушы җирлекләргә Аллаһ Таала тынычлык, иминлек биреп, я Рабби. Аллаһның исме зикр ителгәндә Раббим хәерле җәйләргә, бәрәкәтле күзләргә ирешергә Аллаһ Таала насыйп итсә. Kim мәчет төзи, Аллаһ ризалыгы өчен Аллаһ Раббыбыз җәннәттә бер йорт төзи. Шуңа карата бу изге гамәлне шу күркәм көннәрдә, Рамазан көннәрендә башкарсак, хасатан Кадир кичәсенә ирешсәк, Аллаһ Раббыбызның теләге белән 1000 сум бирсәк, 700 мең биргән сыман булабыз. Бер изгелек 700-гә тапкырлана. Аллаһ Раббыбыз бүтән биргән садакаларыбызны кабуллыкка ирештерсен. Богородск авылы элек татар авылы булган, Сәфәр пүчинкәсе дип аталган. Шулай бит? Шуңа күрә мәчетне Сәфәр мәчете дип атадык. 1552 елдамы Иван Грозный килгәч, бу авылдагы татар мөселманнарны куып җибәрәләр дә, монда урыс халкы килеп утыра. Әйе, моны монастырьга бирәләр. Казанның Преображенский монастырына. Сәфәр пүчинкәсе авылында мәчет булганмы элек? Ансын белмибез. Зираты бар. Әйе. Зират бар. Татар зираты янында зираты бар. Әйе. Ул зират, борынгы зират. Борынгы зират, анда ниләр исәләр, каеннар, посадкада татар зираты. Анда бар. Шуның янында угловой татар зираты төзәтелгән. Бик саф килдек бу көнне. Без монда менә почти 30 ел элек килгән идек инде. Без килгәндә бар 6 татар бар иде. Менә хәзер әлхәмдүлиллаһи 800-дән артык мөселман исәпләнә. Без бик сөенәбез мөселманнар. Без моны бик күптән көткән идек инде. Бу мәчетне төзү иганәчеләр тарафыннан оештырылган иде. Гемадов Ильяс Фаизович, генеральный директор, Ханский Дашли, Рамазан Хайбулин Бильдар. Biz малоэтажным строительством занимаемся. И біздің социальный проектлар бар, бик күп. Один из социальных проектов біздің мечетләр төзебез біз. Ой кую тантанасына халыклар күп җыелган. Күрәм танышларны да Данил Әфәнде Сәфәров, матбугат ру интернет порталының җитәкчесе. Данил Әфәнде, ассаламу алейкум, Рамазан айлары мөбарәк булсын. Мәчетнең эченә кирип карарга булдык. Җыйнак кына, матур әле моның эшләре күп. Тәрәзләре дә якты. Менә икенче катка баскычлар менә. İnşallah manara yarım ayını көтәрсәк, мәчет эшли башлар, халык йөри башлар дип инде. Шул шатлык инде ул безнең өчен. Төрле яклардан, авыллардан килдек инде без менә монда ерак. Сез үзегез кайда? Без Кыек авылыннан килдек. Бер яктан ул урыс авылы дип, хәзерге вакытта нитсә дә ул элеклектән ул татар мөселман авылы булган. Менә альхамдулилlah безнең динебез сәбәпле кире кайтабыз. Үзем Низеле районыннан килдем укырга. Менә Ибраһим хәзрәттән белем алырга по исламга. Үземгә 68 яшь булгач та 57 ел православный булып йөрдем мин. Болай уже әтиләрнең, бабаларның Иван Грозный шукындырган булгач, барысы да әтиләр, әниләр православный булып киттеләр.
biz 51 avabı bilen birgeç bitindiğin namaza bastık. 1 Ağustos'ta 2011'de men namaza bastım konkret. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Maşallah, büyük rahmet. Hürmetli dostlarımız, şununda yürekler yürküne bugün. Ne tarih şuşunday burmalı bitindi olayım. Mene şuşu burma yıllar oşa kilip, bugünkü günlerde İslamımız yeniden tantana edi. Indi hatırınızda bolsa tarih boyunca bundan 90 yıllar ilk biz her bir avulda avul halkı meşit tiresine jıyılıp meşit manarasının kesilüğün kararga mecbur bulgan edi. Biz ise büyük baxtlı boğun. Biz kirisince şuşu manaralarga oy kuyu tantanasına jıyıldık. Allah'ın rahmeti Kürkem gün bizde biride Mufti'nin birinci orunbasarı İlfat Hazret gitti. Ana rahmet, İlham İlhan'ı Lavaga rahmet. Üsteme gelgen kurnaklarga şuşu meşit düzülüşünde katnaşuşalarga rahmet. Verilgen sadaka ul kabırıga barıp tura. Sadakalarının en ulu derecesinde bulganı, en faydalısı ul sadaka jariye. Sadaka jariye degen ne narsa ul? Üzün ülgenden sonra kabırına kira turgan sadaka. Müslüman kirip namaz okudu, secde kıldı, ecir sevap sinan. Allah Rabbimiz şuşu birgen sadakalarını kabullıkta eriştirsin. Elveda'u hoş geldin rahmet ayı elveda. أو على سفر فعدة من أيام أخر. Ya Rabballah, ushbu Ramazan oyindaga tutgan urazalarimizni qabullardan et. Bo'lgan xato kemishliklarimizni, gunohlarimizni yorliqa. Ya Rabballah, Ramazan oyining shu qolgan kunlarida ko'rkam ravishda urazalarni tutib chiqib, rahmatinga, mag'firatinga erishishga har birimizga nasib et. So'zni Piterash munisipal rayoni boshlig'i Ilham İlhanullah Kashapovga topshiramiz. Assalamu alaikum, min kardeşlerim, hayırlı gün, kaderli dostlar, çakırılan konaklar. Bugün şundan da kuvanışlı yangalık. Müslümanlar için izgi Ramazan ayında rayonumuzun Bogorodsk avlunda tüzülüşü meşit yanarısına yarım ay koyular. Eytirge kirek meşit binası büyük motor girip çığa. İman yurtu M7 trassından yirak tugul, alga kürü yolunda urnaşkan. Bogorodsk Rus avlu bulap sanalsa da anda türlü millet vakilleri dost tatu yaşıyor. Pravoslavya dinindekiler için Irak tugul bir uramda gına şirke otura. Tizden yağa meşitte üst ışıklarını açır. Ne şulay kömek güç bilen bir taraf bulmagan yaktaşlarımız yardımı bilen avlarımızda yana Allah yurtları safka basa. Hürmetli kardeşlerimiz, şu jiyinimizning eng motor, eng kulminatsion, eng ahamiyatli mezgilini kelib jetdi. Yigitlar endi azir, olar ko'tarilganda aylagiz. Birgalab motor ettirib, takbirlarni aytib, shu masjidga Alloh yurtida, shu oyni quyu tantanasin, quyu mezgilin boshlab jibaring. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illalloh, Allahu akbar. Allahu Ekber ve lillahil hamd. وبإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا برحمته. Allahu Ekber. Hürmetli din kardeşlerimiz, hazır tağın bir zor tarihi vakıga olacak. İnşallah şu namazı, şu meşitte birinci cemaat namazını birgele bakırız, şu namazga ozanını etsin kardeşimiz. Tatar ozanı belgisi cümlesi Tatarstан halkının teslimatı kardeşimiz etse bir konuğlu matır bulaydı. Ondan sonra bir kere bir matır itip namaz okuyayım. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله